گودار و شوپینرن رادیو ریباز اف ام هر دری دم باش از علی عمر مازی گرک نوجن و چنج ورا پیشکش بکم ده دست پیکه ده فرمو گرمترین سنوچا لی صلاح الدین سروک مسعود بارزانی لگلونر تایبت سروک امریکایی پیش هاتای نافچه و روشا سوریه بگشتی گوتو بیش کرن چکدارن پارتیا پیده اندامکی دنیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لقامش لو رواند پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه داخواست جه حوالو علی گرن خواه و پارتیا یکتیا کرد سوریه کرکو جه هفرکی و ناکوکی دور بکوین آلمانیا بریارا کم کرنا هجمارا پنابرین کو درباسی ولاتی ویند بن سالانه درخست وزارت باروانیا روسیا او راپورتن بحثا کشتنا لشکرین روسی لباشوری سوریه دکن رد کر دنباش ل دورا صلاح الدین سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل بریت ماگورک نونر تایبت سروک امریکایی هفپیمانیا ناف دولتی ال دیجی داعش کرو دیجی وینه دا داوین پیش هاته نافچه و روشا سوریه بگشتی و دلگرانین درباره پاشروجا گل کرد سوریه گوتو بیش کرن سروك بارزاني لصلاح الدين لقال نونر تايبت سروك امريكا هفيمانيا ناف دولتي لدجي داعش جفيا لصلاح الدين سروك مسعود بارزاني بيشوازي لنونر تايبت سروك امريكا هفيمانيا ناف دولتي لدجي داعش بريت ماغوركو شاندك بيراكوجي بالوزي امريكا لعراق دوغلاس سليمان قنصل امريكا لهولير كين جروس بكاتبو ده هفديتنا ده بحثا بيشاتين سياسيين داويين نافجي كرنور ونهي قصنا سروشا سوريا ودلقرانيين درباري باشروجا قال كرد لسوريا ونونر تايبتي سروكي امريكا هبايمانيا ناف دولتي لدجي داعش سياسة ولاتي خويا لسر قهارتنين هرمي وناف دولتي وروشا سياسي وامنية سوريا خسترو روشا سياسية عراقية بشتي هالبجارت نانو هولين بيكانينا حكومة نويا عراقي مجاركة دنا هفديتني بو وتيدا سروك بارزاني تاكازيل سروي چندكر كو بناوي دوبارا نبونا شاشين بري وگهشتنا بشراكة راستقينا بيوستا هبايمانية كوري درست كرن لسر بينگها شراكة توافق هف سنگي وحمو آليان لخوا بگري ودمك جيش بوي جه بجه کرنا ميكانيزمان وري داست نشان كرن سروک بارزانی دا زانین جی کو پیوسته همو پیکاتین عراقی هست بوی چنده بکن کو باشداری دا پروسیا سیاسی عراقی دا کرنا او جی دبن رونهیا هر سه پرنسیبان دا و تکازی لسروی چنده جی کر کو پیوسته حکومت جی دبن سیاوان پرنسیبان دا وری آبا کرن دا بشکی دن جوین دانو نره تایبت سروک امریکای هپیمانیا ناف دولتیا دجی دا عشرا گهند کو ولاتوی و بردوان بید الیکاریا عراق و هرما کردستان دا دا خویا کرن کو درفتک نوها جبوی کاری هف بشو درست کرنا آرامی و باوریه گروپا که چکدارن پارتیا پیده کو بناوی اسایش روجاوا خدان ناس کرن اندامکی دنیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لقامش لو رواند جدرکه تایبت جه باجار قامش لو روجاوا کردستان جری باز نیوز را اشکره کر کو گروپا که چکدارن پارتیا پیده خب ناوی اسایش روجاوا دانا ناس کرن اندامکی انجمن لق یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بناوی شورش مراد لباجار قامش لو روجاوا کردستان شوابوری لپیشیا مالاوی و جناف زاروکی وی رواندن همان جداره تکس کر کو مراد بیتو گناه انگو تومتک جالی چکدارن پیده و هات رواندن و شوی کو چکداران بکار انی مترسی لبا مالباتا شورش انجام ده شورش جمالباتا که نشتمانی و کرد پرواره و خودان خبات و دیروکه که پاک و پیروزن ده دبستان و ریبازا کردینیه ده. پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخواست جه هوالو آلی گرن خو پارتیا یکیتیا کرد لسوریه کر کو جه هفرکی و نکوکین دور بکون و نکون خفک و داوانین چالکوان و هیزن ارنجیا خواه ده خزمتا پرسا کردی ده خرج بکن و خزمتا ارمانجا سرکای اناکسی بکن بهتر پیزانی دیگر راپورتی ده پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کادروین خو و یم پارتیا یکیتیا کردی لسوریه و خواندن جبورا وستاندنا هلمتین راگهاندنه دناورا هر دو آلیان ده او جی د داخویانیه کې ده کو بناوی ریګری لپیش خاندان دجایتی دناورا حوالو کادروین پارتیا ناوبوری ده هاتبو دوی داخویانیه ده هاتیا گوتن کو پشتی گنگشا کو د جوینا امینداری اگشتی یا انجمن نشتیمانی کردی لسوریه د 28 هیوا ششان یا وی ساله ده یا کو پارتیا یکیتیا کردی لسوریه بشداری ته ده نکر جبو گنگشا کرنا پیشنیار امینداری یا هلوشاندنه کو لسر رو پله میدیا جواکی هاتبو بلاف کرن کو هن علی
جندامên her du partiyên bira berê xwedan şerê gotinan. Polîtbîroya PDKSê bang lê hemû endam û kadir û alîgirên partî û birayên xwe yên Partiya Yekîtiya Kurdî û hevalên wan yên Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê kirin ku xwe dûr bixin ji şerê gotinan û ragihandinên dijayetiyê û li dû fitneyan neçin û kar li ser dûrketin ji astengiyan bikin. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya her wiha di heman daxuyaniya xwe de helwêsta endamê desteya siyasî ya Hevpeymaniya Neştîmaniya Opozisyona Sûriyê Fuad Alîko bilind nerxandin. Derbarî banga ku li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiribû, derbarî heman mijarê bi mebesta dûrketin ji fitneyan. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya her wiha tekez kir ku Encûmena Neştîmaniya Kurdî yek girtiye wekû keyanekî siyasî. Koparastina wê yek ji karên destpêkî yên xebata wan e. Şêrîn Kîlo Ark. Rejima Sûriyê welatiyekî bajarê Dêrikê piştî 7 heyvan ji girtinê serbest berda. Li gorî agahiyên Rêbaz News, Rejima Sûriyê welatiyê bi navê Mizgîn Abdo Reşo ku endamê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyaya doh serbest berda. Mizgîn xelkê gundê Mezrê ya Xwareya li gundewarê Dêrikê ya ji malbateka xebatkar û niştiman perwer beriya 7 heyvan ji aliyê rejima Esed ve hatibû girtin. Bi dihan ciwanên Kurd di zindanên rejimê de ne ji destpêka şoreşa Sûriyê û tev jî derbas bûne 7 salan bi ser ve lê tanha caranivîsa gelekan ji wan nediyar e. Encûmena Êla Tayya Erebî di vexwendinekê de got ku wê roja şemiyê çardeyê vê mehê demjimêr dihê sibehê bi mebesta piştevanîkirinê ji bo Beşar li Esed serokê rejima Sûriyê gorbendekê li gundê Cirmiz yê ser bi Qamişlova li dar bixa. Di vexwendinê de Encûmena Êla Tayya Erebî xelkê û aliyan ji bo parastina xaka Sûriyê û mana wê bi yek parçeyê û berevaniyê diber serweriya Sûriyê de û rûbirûbûna terorê û piştevaniya serokê rejimê vexwendî dike. Dr. Abdulhekîm Beşar endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gotareka nû derbarê PD û rejima Sûriyê û civîn û rêkeftinên wan belavkiriya têda behsa xalên rêkeftina rejima Sûriye û PD dike. Hûrgiliyên bêhtir di vê raportê de. دکتور عبدالحکیم بشار گوتارک نو به ناو پیده و قوناغا ددوان جی ارکان گوته ده بحثا پیده و رژیم دیگه و هرگولین جوینین وان و کار گوته خواستن جی پیده دروژن بیده بلاف کرد. دو گوتاره ده بشار ده بیجه نها پیده هفیمانی امریکا را آوا کرد جبو شر داعش تفیگو امریکا و رژیم سوریه نها والبندن لی اف هفیمانی بدل رژیم بو برگو امریکا پشتگیریا پیده بچکان ده کرد و ویکی باری رژیم سوک کرد و هلا بری خوبه ده جناورنا ارتش آزاد لسوریه و بنارینا وان دورین گودبین کنترولا پیده ده نها به یان پشتربه هر وگره دبن کنترولا رژیمه ده نها و پشتی گو رژیمه پرانیا سوریه کنترول کریه خوازه پیده جی دورین خورالسی رژیمه بکه داکو سرکفتنا خورا بگهینه لبرانبری همی جیهانه بشار هر وها دبیجه تاوی گوهندک سرکردین پیده رادست کرنا دورین کردستان سوریه جبو رژیم رد دکن لی سروک رژیم بشار الاسد وان بخاین وصف کرن و گوت دوی دور ور رادست کرن جبو رژیمه لو ما پیده نچاره گو دوران رادستی رژیمه بکه و بوی که قناغا ددوان دست پیده که گوشگلک خالان پکته یک راکرنا آلوینین پیدهش باشدارین کردستان سوریه هروها بلندکرنا آلا رژیمه لسر ناوندین رژیمه هروها وگرا هندک کارمندین رژیمش بو کاری خلوان دوران دو پریوبرنا دوری و ریبندین هفوش ناورا رژیم و پیده ده گوب سرپرشیا رژیمه به و اگر های گو ریبند همیش چکدارین پیده بن لی فرمانده ریبندش رژیمه به سه تبلیغنا جوانن یپگی نوا ارتشا رژیم سوریه ده لگوری خوستک و حوجداری رژیمه و چکسی گورد بکوه که و وره آرمانچ کرن. 4. اف پلان و گاو تکه واره جی کرنه ده. 5. هر سرکردک جی پیده یان جی پککی و پلان رد بکه و وره گرتن یان جی ترور کرن یان جی دویش کردستان سوریه درکوه. 6. اگر هیا هندک دور دبن کنترولا پیده ده بمینن حتی دمک دست نشان کری. اف بریار ودگرش امریکا را لگوری حوجداری ویب پیده و رژیم نه آمده
li beramberî Amerîka raweste li Sûriyê de di demane hade. Heft Seredana serkirdeyê tevdemê Aldar Xelîl ji bo Herêma Kurdistana Iraqê ji ber vê planê bû, ne ji ber başkirina peywandiyan di navbera wan û Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê re bû. Lê ji bo başkirina peywandiyan bi herêmê re bû, da ku dergehê sêmalka vekirî bihêrên li pêşiya wan ji bo derketina serkirdeyên PKK ji Sûriyê eger pîwîst bû. Doktor Abdulhekîm Beşar di dawiyê de dibêje got em dibînin got pêdê hemî tiştê got rejîm dixwaze cibecî dike û li pişt xwe xwîna ciwanên Kurd hêla got wan avêtin di navbera şerên got ne şerê wan bû. Mayîneke çandî li kampeka derbiderên Efrîna Rojavayê Kurdistanê teqiya. Ew mayîn ya got hatibû çandin li nav navendeke berberiyê an got salona Birîna Pirçê ya welatiyekî bi navê Hemûdê Cemo ku bi xwe xelkê gundê Tirindê ya doh dema sibê teqiya di encama teqîna wê mayînê de ew ciwanê naborî li gel çar hevalên xwe jiyana xwe ji dest dan. Ew teqîn di nava wê navenda berberiyê de rûda û pir jî nêzik ve bandora xwe li laşê wan ciwanan kir ku endamê laşê wan bi yek carê belav bû. Wezareta Berevaniya Rûsya ew raportên behsa kuştina leşkerên Rûsî li başûrê Sûriyê dikin red kir. Di daxuyaniyekê de Wezareta Berevaniya Rûsya ragihand got tu ziyanên canî di nav leşkerên Rûsya de li bajarê Derayê û ne jî li tu navçeyên din yên Sûrî nebûne. Herwiha Wezareta Berevaniya Rûsya tekez kir ku hemû leşkerên Rûsî yên li Sûriyê dimînin selametin tendurustiya wan baş e û li gorî planên darîştiyê erkên xwe bi cih dikin. Welatê Almanya biryara kêmkirina hejmara penaberên ku derbasî welatê wê dibin salane derxist ku li gorî biryarê salane bi tenê 12,000 penaber birya dane heva malbatê wê derbasê bibin. Bêhtir pêzanîn di vê raportê de. Wezareta Derveya Almanya ragihand got wan hejmarek mezin ji vîza ji bo malbatên penaber li welatê wan belav kirine ji bo hevdana malbatî ji wan penaberan re. Li gorî got rojnameya Bild ya Almanî li ser daxuyaniyên Wezareta Derveya Almanya belav kiriye got bêhtir ji 322 vîza ji bo derbasbûna malbatên penaberan ji bo Almanya hatine belav kirin. Got piraniya wan li ser penaberên Sûrî hatibûn belav kirin. Li gorî rojnameyê got bêhtir 33.75 ji sadî ji wan vîzan ji bo penaberên Sûrî re bûn û pişt re penaberên Iraqî tên bi rêjeya 7.55 ji sadî. Lê rojnameyê nasname û rêjeyên din belav nekir. Raportê her wiha diyar kir ku Wezareta Derveya Almanya di sala 2015 de 72,681 vîza ji bo malbatan belav kir. Her wiha 103,883 vîza di 2016 de belav kir û 117,992 vîza di 2017 de belav kir û di sala 2018 de 27,551 vîza belavkirine heta dema niha. Di hezêra naborî de Perlemanê Almanya hindek tedabîrên nû derbarê hevdana malbatî ji bo penaberan belav kir. Got hejmarek destnîşan kirin ji bo kesên got dikarin derbasî welatê wan bibin heyvane ku 1000 penaber hatin destnîşan kirin. Wate 12,000 penaber bi tenê salane divê derbasî Almanya bibin. Ji destpêka şoreşa Sûriye û taniha piraniya welatiyên Sûriye berê xwetan welatên derdora Sûriye û welatên Ewropayê ku piraniya welatiyên Sûriye berê xwedan welatê Almanya got li gorî amarên netewên yekgirtî bêhtir ji milyon penaberî li Almanya hene. Piraniya wan ji Sûriye û Iraqê ne. Lê eger heye got ew hejmar bêhtir bibe ji ber got penaber biriya hevdana malbatî dikarin daxwaza xizm û karê xwe bikin ji bo got ew jî bigihên Almanyayê. û vê yekê hêla fişarek mezin li ser hikûmeta Almanya çêbibe. Lewma biryara kêmkirina vîzayên destnîşankirî ji bo hevdana malbatî hate derxistin. Guhdar û şûpînerên me hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubare em ê sernûçeyan bi bîra we bînin. Lê Salaheddîn Serok Mesûd Barzanî li gel nûnerê taybet yê Serokê Amerîkayê pêşhatayên navçeyê û rewşa Sûriye bi giştî got û bêşkirin. Di berdewamiya kiryarên PYD de li Kurdistana Sûriye çekdarên Partiya PYD endamekî din yê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye li Qamişlo revand.
Politbüroya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya daxwaz ji heval û alîgirên xwe û Partiya Yekîtiya Kurd Sûriye kir ku ji hevrêkiyê û nakûkiyê dûr bikevin. Almanya biryara kêmkirina hejmara penaberên ku derbasî welatê wê dibin salane derxist. Wezareta Berevaniya Rûsya ew raportên behsa kuştina leşkerên Rûsî li başûrê Sûriyê dikin red kirin. Her şad û bextewar.